Oras bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Pay maijalo hita rigapan si ganu paray batta bani panorang sogoton. Pasada hita uhurta martonggo hita. Ham Tuhan ne bata bapa namin na marhabang sa nagkuryakas. Terima kasih puji-pujian may sombah kon uhur nami bamu. Bani guguh na baru, goluh na baru, sona ege semangat na baru bani panurang sogoton. Marite hatamu, buhaliham, uhur pikiran sona ege pertunduyon nami. Asisa ganjang niarion, tetap marunjulan bani hatamu kanami mandalani guluh nami si ganu pari. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami dalam rapakon tonggo nami. Amin. Oras bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ijape na siya marianan bani panorang subot nerion na buhi isisihan nami. Marhitihon nirigapan si ganu pari bata. Ay masa darion Kamis tanggal 24 bulan Februari tahun 2022. Tersurat bani Markus bin 24 ayat 61 das kubani ayat 62. Nama katahon sonon. Tapi sipdo Jesus seng ibalosi age aha. Jadi isukun situa ni malim aima ia use ninima. Kristus do hotongon anak ni si pujion in. Jadi nini Jesus ma. Aw matongon jol mana hundul isyamun ni haguguhut in. Anja roh marhite hombun na ilangit. Bapay nang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Sa sitong ni situasi na idopakon ni Tuhan Yesus bani panorang ijia sangga ibuban iya. Hulobe ni situa ni malim atape pangituay ni Yahudi bani panorang ijia. Ay malo mangindahi ahado nabuhi mambahin Tuhan Yesus itakap janah iparsilangkon. Asiporini pe ipatupu bagi-bagi saksi-saksi nalaho memburat konsi nalang adong humbani pihak Tuhan Yesus tapi tetap do lang dong dapot sidea ahana gabi salah ni Tuhan Yesus ay maasi sanggah marusaha si Tuhan ni malim ay laho mendabuhkon Tuhan Yesus marhitehon ni balos ni sendiri. Artinya anggo gati isobut kita senjata makam Tuhan. Isobut bani Markus 14 ayat 60 sadaon. Tapi sip do Jesus. Sip Tuhan Yesus ijon bapay nang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Sedo halani mabiar iya dopak situa ni malim ay. Tapi ibagas sip ni ay iha sihol ase haganupan halak na hadir bani panorang izia mangahapkon hadameon na iboban Tuhan Yesus itongah-tongah ni sidea tapi marhitekon ni sukun-sukun si Tuhan ni malim na makatahon Kristus do hotongon anak di si pujian in lang tarbahen lang tene marhitekon ni sukun-sukun aima Tuhan Yesus patalarhon bahasa tongon iya do anak ni nebata iya do anak ni si pujion in iya do anak ni nebata na hadir itongah-tongah ni sidea lang pitah ay Tuhan Yesus marhitehon ni balios ni makatahon bahasa paroni hudunia on ay malahu pasirsirhon haganup halak na porsaya hubani ase das kubani parguluhan si magira pe totap tene rupakon Tuhan Yesus ay ma ase Tuhan Yesus pe patakaskon hubani si Tuhan ni malim ay agepe sa sitong ni lang tarjalo sidea ahana gabe balos ni Tuhan Yesus tapi Tuhan Yesus maningon patalarhon ay maningon padaskon ay bahasa iya do anak ni nebata na hundul magira isyamun ni nebata nalahu manguhumi haganupan jolma sonai age haganupan tanohon artini ay
Tuhan Yesus sihol patakaskon hubani situan ni malim. Bahasa ia na ipahiri nuan ilobe-lobe ni sidea. Ia dohomani magira na sihol manguhum dunia on. Pakon haganupan isini. Jana bani ari si magira ipatakas Tuhan Yesus. Ia dohomani na sihol roh marhite hombun na ilangit laho paluahkon halak na porsaya. Natotu bapa inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ahado na gabi makna atape si Jolomon bata marhitehon ni balos ni Tuhan Yesus on ibagas parguluhanta si ganupari. Na parlobe sahali maningon do hapeni tenger uhurta. Porini pe hapeni ibagas na makaporsayai Tuhan Yesus bani pargulmiton atape bani parguluhan si ganup ari. Marjuang kita bani bage-bage ni pahara na masa ibagas parguluhan taon. Maningon do hapeni ipatotap kita ibagas apa pikiranta. Bahasa guluh taon ay mamarayak hubani haguluhan si magira. Natotu lang pitah guluh si magira ay tumang na maningon ijolom hita politik. Tapi marhitehon ni haguluhan si magira. Ijay mahapeni ididah kita takas hamonanganta rappakon Tuhan Yesus. Halani ay ibagas parguluhanta si ganoparion pe maningon do tetap ibalosi hita aha nagabe haroso ni Tuhan Yesus si horja hononta si ganopari maningon do ibalosi hita aha nagabe parentah ni Tuhan Yesus si horja hononta si ganopari. Halani ibagas na makorjahon hata pakon parentah ni Tuhan Yesus. Ibagas hata pakon parentah ni Aido nagabi haguluhanta. Lang pita haguluhan si sonari tapi dihut do pakon haguluhan si magira. Aima ase porini PHP ni jupah kita ibagas parguluhanta si ganupari. Adong na makagigihon hapor sayaonta. Maningon do hapeni diaran hita sip songon na binahin ni Tuhan Yesus. Sip sudah berarti na mabiar tapi sip kita laho pamonangkon dirita ibagas haroso ni nebata janah pamonangkon musuta atape imbangta nalang makargai hapor sayonta ase monang ia homani ibagas Kristus janah gabe itanda hidup nihur apa kuasa ni Kristus namar horja ibagas parguluhanta andoharma. Amen. Martongko makita. Terima kasih isombahkon uhur nami bamu Bapa. Bani hatamu na pondokin na manorangi uhur apa pikiran nami ase patuguh kam tongtong tenger niuhur sonai agi hapor sayon nami ase ibagas parguluhan nami si ganopari lambin idah kanami tongon bahasa onjolan ni hapor sayaon apa pangarapan nami ibagas Kristus Yesus tetap gara barang ahape na masa ibagas parguluhan nami si ganopari janah tondi mo na mapasing in matongtong hama Bapa manorangi ur apa pikiran nami ase tarbahen hanami tetap pasangap kon ham ibagas pargulmiton nami si ganopari. Mari tegoran nak muton Yesus Kristus Tuhan nami. Jaloham nami rapakon tonggo namion. Amen. Idop ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong ni ate ni ne bata bapa. Apa persoran ni tondo na passing ma. Nama kasomani na siyam haganupan. Amen. Horas mo bata ganupan bapenang nyolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Tuhan ta matongon naman ramoti hita naman jagay hita humbani pandemyon janah Tuhan ta matongon nambere guguh bata ase tarbahen hita tongtong makorjahon aha nerosukon ni hurni bani parguluhan taon. Salam.